U srednjovekovnoj Srbiji manastir nije bio samo mesto molitve, on je bio štit naroda. U vremenima stalnih ratova, upada i pljački, kada nije bilo stalne vojske niti sigurnih gradova, manastiri su građeni kao tvrđave. Imali su debele kamene zidine, visoke kule, jake kapije i puškarnice. Sve to nije građeno radi napada, već radi odbrane života i vere. Kada bi neprijatelj naišao, narod iz okolnih sela sklanjao se upravo u manastire. Tu su nalazili zaklon, hranu, vodu i nadu. Monasi nisu bili ratnici, ali su čuvali narod, rukopise, ikone i svetinje koje su činile identitet srpskog naroda. Jedan od primjera je manastir Manasija. Podigao ga je despot Stefan Lazarević početkom 15. veka, u vremenu kada je Srbija bila posljednji bedem hrišćanstva na Balkanu. Sa svojih moćnih bedema i 11 kula, Manasija je bila prava tvrđava, utočište narodu, ali i centar duhovne snage. U njenim zidovima nastala je Resavska prepisivačka škola, gdje su sačuvane i uređene najvažnije crkvene knjige. Ovdje počiva i sam despot Stefan, vitez, pjesnik i vladar. I upravo zbog toga su manastiri građeni kao tvrđave, da u vremenima rata sačuvaju vjeru, narod i pamćenje.